ummu salama ge siratu go dirasa kollima misiratu ge terega ekmana ge firikalum ge siratu go ahke swar boda zikr qurahi wastu hagiyatu ga ei ekmana mil wada ge makka matirikam ki e demafiri kambalum ge matiri wafatirikam ge heo jazakum ga algol men qabul kuran nabiy sallallahu alaihi wasallam ekmana ge makka matirikam algol men ekmana ekalek faanum ge hayapulum algol men me hadisata ka bala alaruga ekmana ge hatar darikalun tibbe hatar befulun tibbe ekmana ge firikalun abu salama duniya du kurbiru mi hatar bekalun me hatar darikalun hatar befulun bodfulu fa wani dirulu wa fani nabiy sallallahu alaihi wasallam ge kologa hatar befulun ki salama umar zainab darra mi bebe kalun oluwa fani ge terege debe kalun firihen debe fulun anhen debe kamol mi tibbe mi mig tereng doshi befulun hagge befulun terege tarikh ko kurugul tafatebe umara salama tereng kom befulete doshi gabbe kalun salama doshi kom ge dala fade umar doshi kom dala bodan agumana fenni salama ei doshi befule gutuga de umar hagge befule gutuga komegas me nabiy sallallahu alaihi wasallam ekmanage dari kalunna dari kambalum war rangala tarbiyat kore ekale fanu ge kolum agun menna kurin me ekale fanu kawan ekmana hushelu wima karan ful hushelu wima me timan kamanage darin tibiwahakaya miwahage denne nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kore basfulu darinna behegotun timan kale ekfan vidalang basfulaki kamanage befulonge timan kale ekfan befulon kamanage darinna ki timan kale ekfan darinne ekmane aneki ehem bekalaka lifa hori darin tibbas kawani kore mafahuga emihege darin tibekam wana demihun darin gotuge balenjeri min dehekot nabiy sallallahu alaihi wasallam abu salama ge darikalun umar vidaluwe me hadis to waradu asa gotuga algun wargina aduwa hadis basfule mi kewum adabta go tereng allah ge ismu fulun kaashe adi kanatun kaashe adi tibaya gafaratun kaashe mi hadis basfulaki nabiy sallallahu alaihi wasallam ekalege faanunge abikamana ummul mu'minin ummu salama ge darikalekkum gawa umara hadis kore basfulen abu salama ge darikon hadis kore basfule hadis kore udnu ya bunayya riwayat wasan udnu ya bunayya mi abu daud riwayat tirmidhi mi riwayat asa ahmad gas mi riwayat asa udnu ya bunayya e darifulaye men hadis kore udnu ya bunayya e darifulaye kari wash fasammi allah ta'ala adi allah ge ismu fulu gannash bismillah kiyash wa kul bi yaminik adi kanatun kash wa kul mimma yalik adi tashigi tima darifula gafaratun kash mitaga nabiy sallallahu alaihi wasallam ya bunayya e darifulaye hadis kurum ekek faanu ekmanage dardari kalum bala bodu kurbi ekale faanu ge darim fadein kan ebede hekodde hage etuga